मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी Hakasin kebalai yo biang Narendra Modi kemu menteri rang badu jongkari India hakajing penbam semai kepelalongan kesengi ublei ka kendai tri ujeleu harashtra bhati bawan Delhi hakabaga presiden jongkari India ka Draupadi Murmu kelapan bam semai yo Narendra Modi bat ya ka kenhun menteri jengu ke bakentop ya ki lai pongot ki menteri ke sorkar pedeng sangut ki menteri kena ki bahapan pe ya ki tenat sorkar bat lai pendengut ki menteri kena Ki member of parliament kum ki menteri sorkar ki belabam semai ki kentop ya ki nongilam jong ka BJP, UJP Nadda, Nitin Gadkari, Rajnath Singh, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Piyush Goyal, Bat Jyotiraditya Scindia. Nalor kini UHD Kumaraswamy naga parti JD, Uchirak Paswan naga parti LGP, Ramnath Thakur naga JDU, Ujiten Ram Manji naga HAM, Jayan Chaduri naga RLD, Anupriya Patel naga Apana Dal Sonilal, Ram Mohan Naidu naga TDP, Baru Chandra Shekhar Pemna Sani naga TDP. Katba naga thanks to lamingi jongkari India ki dentang laingot ki belayo banlong menteri kentup ya usar Banananda Sonawal, Pabitra Margherita ki badai napo kejela Assam, Badu Kiren Rijiju na kejela Arunachal Pradesh. Kihek kihan jong kiri ke perteru kilai dan menia sekilang hakan ni kesengi ke bakrau jong ke India ke bagan top yo menteri rang badu ke Bhutan uti sharing top ge Muhammad Muizu presiden ke Maldives Pushpa Kamal Dahal menteri rang badu ke Nepal ke Sheikh Hasina ke menteri rang badu jong ke Bangladesh Pravin Kumar Joknath menteri rang badu ke Mauritius hakadur ki lai iru ya ki laingut ki aktor ki bapawnam jong ke Bollywood ki lang hakan ni kesengi kentup yo Shah Rukh Khan Akshay Kumar Rajnikanth Uhespa kari India Balapau Mukesh Ambani bat kiwe मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।